Kongo niyo yobazwa kubera iki bagwa bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buri Burundi ega ntihagiye Burundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia mugabo twari twamadushikiye ya nzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda rurabagiriza neza rutariye umurwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ibihonya bwoko mu Rwanda. Bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi. Nivyo bariko baragira ndadi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda barabizi. Umushikiragaji kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagejeje inama bahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mugaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abone Uburundi nabi bavuze rero Uburundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibara Uburundi nico gituma je namugabishije umunsi bazoduteye no Rwanda ruduteye abarundi dushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Baneza amatwi ibintu biranga hari izo video zimeze nka entertainment kandi ari ibintu bivugwa n'umukuru w'igihugu. Ibaze ku tuntu tubiri. Icya mbere ntureba nk'ukuntu ingabo z'u Rwanda ziri Cabo Delgado muri Mozambique aho zagiye gufasha kiriya gihugu kubungabunga umutekano noneho zikagenda mu kazi zagiyemo zajyanywe n'ubutabazi zaratabaye kugira ngo zigarure umutekano mu karere ka Cabo Delgado hanyuma bakagenda bikanga bakagenda bagatsindwa bakagenda bagakubitwa n'abariya bateroriste hanyuma babazwa Perezida Kagame yabazwa akavuga ati ariko mwabaza Mozambique kuko twe twagiye tugiye kubafasha nimubabaza impamvu dutsindwa kuko turi mu gihugu cyabo cyane mubaza ingabo za Mozambique impamvu aho twari twarabafashije kwigarurira bongeye bakahadukura nimubabaze kuko nibo twagiye gufasha kanimake wagiye gufasha nyine aho nyine cyitubazwa bakabazwa wowe se wagiye gufasha none umaze iki ko ibyo wagiye gufasha bitagaragara ukemera ko watsinze uko byanze ariko kuvuga ngo ntibabaze barakubaza kuko wajyanyweyo no kurwana waratabaye none byanze bihagararemo ubisobanure neza don't deflect ngo uvuge ngo nibabaze igihugu cya Kongo leta Kinshasa cyangwa Kisekedi niwe ubibazwa kuko yagiyeyo nk'umugabo ngo ahahagarare aho FRDC byananiye ingabo z'u Burundi nicyo cyazijyanye hanyuma barafata ibisagara umunsi ku wundi hanyuma ntashaka ko babibabaza barabimubaza cya kabiri ati nibatera baturutse ko aho niho ruzingiye aho niho ruzingiye mu Kirundo ni hafi umva akantu gashekeje muri Kongo Kigali ni 10 minutes umva reka kugira akantu gashekeje ngira ngo sinzi niba wowe urimo kukumva kagusekeje tena akuzi ko museka mu bikomeye kuri ako kantu ko kuvuga ngo bateka mu bintu byo gufata kapitali uretse gato ntabwo bavuze Goma cyangwa Bukavu ni imirwa mikuru y'ibihugu my friend. Okay ariko muzafata Bujumbura muciye muri Kongo nzahita mfata Kigali nciye mu Kirundo
ariko umbabarire mbiseke kuko ni Papa, komedi ntabwo bisekeje. Ntabwo bisekeje, hari ukuntu ujya oya kuvuga ibintu birashekeje reka bikomeye. nkubwire ukuntu bishekeje Uyu ni perezida wa repubulika, mbabarira unyumve. Uyu ni perezida wa repubulika. Ejo yababwiye ko we afite ingabo mutazi. aramaze ni perezida wa Yuko repubulika abivuga aravuze ngo abo twagiye muri Kongo nk'igihugu bohereje yimbonera kure. Yewe n'abasirikare niba kurusha bari hehe, kurusha bari muri Somalia. Uretse gato kurusha bari muri Somalia. None umuntu waradekarara avuga ati ndasi Bujumbura gato. Urabona Uvira ni hafi y'u Burundi, ni iminota bitandukanye no mu Kirundo ni Kigali. Wakavuga ati risasi moko ibya Gisegeti, isasu rimwe toko tushe Kigali wana. We nuko bivuze ngo we asuye mu magambo ya perezida w'u Burundi nako wa Kongo, asuye mu magambo ya perezida wa Kongo ariko wakoresheje Ikirundi. Risasi moko Gisegeti yaravuze ngo isasu rimwe. Urukunyumva uri Goma Kigali bye ngona. Nibyo yongeye kuvuga, aravuze ngo muzanyeganyeza Bujumbura muturutse mu Kirundo, muturutse Kongo, muturutse muri Kongo. Ubu ni Uvira, kandi Uvira tugiye kuvamo. Kigali tuzoyomeka ku Burundi, zohinduka intara y'Amakamba. ariko bazahagarara aho ngaho aha ngaha rero ntabwo ibintu ushobora kugira minenegwe. S'il te plaît, aha niho nshaka kugira ngo nushya kuhavuga witse ntiwumve ko ari ibintu byo guseka. C'est la président de la République, Monsieur Excellence Evariste Ndayishimiye. So Godfather reka nkubwire n'abaduteze amatwi abanyarwanda n'abarundi, nkunze ko okay abanyarwanda n'abarundi hari abandi birambabaza bameze nk'abatabaho. Reka kubera ko tuba tuganira mu Kinyarwanda tugira tukibagirwa nyine, none se ubundi bari Kongo ariko n'abanyarwanda mani. Abanyarwanda ni abantu bavuga Ikinyarwanda ariko nyine hari u Rwanda rwa hariya bakomeza kubima ariko bagiye kurwisubiza, barimo kurwisubiza n'abanyarwanda. Niyo mpamvu umuntu adashobora none se ururimi ruba rwitwa igikongo mani, ariko reka nikomereze. Igikongo kirahari yego, okay, ariko ntabwo kivugwa nawe kandi uruwa hariya iwanyu ni hariya, ariko nzaza uname kuri buriya butaka igihe muzaba mwatsinze. Reka nikomereze. Ubigereranyije neza, nibyo imvugo ye uyigereranyije, uyometse, uyisanishije n'iya Kisekedi. Uramuhemukiye cyane ariko uvuze ukuri. Impamvu uvuga ngo uramuhemukiye cyane ni uko urimo kumwibutsa ko ibyo Kisekedi yavuze ubu ibyo arimo birenze kubyicuza. Kuvuga ibintu utazi ko bizakugaruka, udashobora kumera amagambo wavuze. Uti ndaje tudatenda ndaruhukira i Kigali, none baramwirukankana akabuno mpamaguru sinzi abamumva. Noneho nawe ubwo ngubwo uramuserereje, urasa n'urimo kuvuga uti nawe urabivuze disi nk'uko na Kisekedi yabivuze, ubwo nawe bizarangira ari uko nguko bigenze. Urumva rero uvuga nka Kisekedi disi, ubwo ngubwo niba atekereza nka Kisekedi akaba apanga nka Kisekedi akaba avuga ibyo atazi nka Kisekedi, ubwo aho bizanarengera nk'ibya Kisekedi ntuzongere kubimbaza. Icya kabiri ariko noneho rwose gishekeje, iki cyo ntabwo wagikuramo comedy Godfather. This is really comedy. Wowe wavuga gute ngo barantere i Bujumbura, barantere i Burundi banyuze muri Kongo, yego ndabatera iwabo mu Rwanda i Kigali nyuze mu Kirundo, aho point ya comedy aho iri ngo ariko si wowe perezida aradekarara urugamba, ariko rero iki kintu muzagira minenegwe uririnda wakinwe wa mugani wawe ari izina ujye ukoresha ryitwa ikiwerewere sinjye amenye icyo rivuga.
abandi bantu mu mvugo ishekeje bavuga ngo wakintuwe. Urumva ni ngo bavuga uti wakintuwe, iyo baguteye uririnda. Ntabwo iyo baguteye nawe bagutereye hepfo wowe nguteye ujya ruguru. Irinde banza ukubita abo ngabo basubizeyo. Iyo bavuze ngo uravuga wakabaye uvuga uti nibantere bandebe, nibantere ntaho bazapfumurira, nibantere ntaho bazanyeganyeza, nibantere bazahasiga agatwe. Noneho urimo kuvuga ngo barantera hepfo, urasa naho ugiye kubahunga wowe ahubwo ngo ubahunge. None se uwaguteye hepfo reka tuvuge abaye ari we agutereye hepfo, haruguru aho urata ugiye kugutera uzasanga harangaye. Erega ako kantu kuvuga ngo ako kantu karakomeye, kuvuga ntimutekereze. Ujye wibuka Perezida Kagame yarimo kubivuga akavuga ati ariko buriya yavuga noneho kuri Tshisekedi, buriya yabivugaga ibyo nabivuze mbere apana ejo biba bizwi bimenyekana bitanga. Rero niho abanyarwanda mujya mugirira amakosa, ntimujya musobanukirwa imvugo y'abarundi. Umurundi none si imvugo y'abarundi, reka noneho nemere ko ibyo avuga bitandukanye n'ibyo akora. Niryara abantu badapfa ntibabica baseka. Abarundi niyo mvugo yabo bavuga bari guseka kuriya, ariko kuki birata ibyo badafite? niyo mpamvu bajya baca umugani mu kinyarwanda mu kirundi ngo utazi umurundi amurunda mu nzu. Nta murundi urakara kuriya bavuga. Documentation zamaze abantu bavuga kuriya, wowe genda gake. Wowe uri kumva ngo yavuze aseka, niko bavuga buriya. Hariya abarundi bivugira baseka ariko baba bari seriye. Urukumva ntabwo ntutekereze ko yazara ngo arakara ubone abaye seriye. Oya, amabi yose bakora n'ubugome babukora baseka. Hano dufite abarundi baraza kugusobanurira ugutiriwe hariya batashye barakwirukana. none ndakubwira ko n'abasigaye yohereza hariya ibyo yabivuzeho. Kubera ko inyinshi ziri Somalia. Ibyo yabisobanuye avuga ko hariya yohereje abantu bake babiri. Reka badufashe, reka nze abantu turi hano badufashe. Kuriya guseka kwe ndashaka kugira ngo abantu babyumve. Bantu muri aha ngaha, kuriya guseka ko mwakubonye mwiki, mwakubonye muti ariko Rumata, kuriya guseka kwa Neva abantu babona ko ngo bari muri comedy, ibyo biba bishatse kuvuga iki ku bantu b'abarundi muri aha? Basi Wavuye iyo waruri? yego, Nakubajije ngo aha ngaha abantu baravuga ko Ndayishimiye atari sere perezida w'u Burundi, atari seriye kuko ngo yabivuze arimo guseka. Ngo nta muntu wavuga ibintu biri seriye ngo bari guseka kuriya. Wowe wabyumvisha ute? Alizi jewe numvise nk'umuntu nyene ataka ubwo afite ubwoba bwinshi. Urumva kuvuga n'ubuseriye, rego umuntu ashobora kuvuga n'ubuseriye mugata hajya kenshi bavuga ngo iyo umuntu ufise ubuzi ico uvuga cyangwa ibyo uvuga bidafite sense, hari ukuntu useka utwenga muga n'ibimaramare nko kwishura umuntu ngo ari muri Kongo ngo ntibamubaze ngo ubwo ne bimeze ngo bibaze ngo nyine igihugu none yagiye gukora yiki uriko mugabe iyo batsinda yari kwitangariza atanga uvuga ukuntu igisirikare ciwe gikomeye ejo catabaye Kongo. Uko abatsinzwe ashaka Tshisekedi ari wavuga wenyene nawe akabivuga ngo kandi ngo igisido cy'Uburundi ngo kiriyo. No uriya mu nyamakuru yanjye ahita amusubiramo ngo n'ubundi nyene ngo kiriyo. Urumva nukuvuga iki jewe ukuntu navyumvise n'umuntu ataka n'umuntu ariko umva ariko kanyuma ari gutitira, kandi hari n'ibibazo muri CNDD-FDD indani. Urumva ransenyema yabo zero kuko ibintu avuga, urumva ko avuga ibintu atatonesha. Ni nko kuvuga ngo reka mvuge ikinje mu mutwe cyose hanyuma bumve ko nkihema nkivuga mugabo ibyo avuga byose bijya ntavuga nta sense bigira. Kuvuga ngo barundi ngo ningwanye mu bike CNDD-FDD izirivuga yivuga ireke kuvuga barundi kuko abarundi avuga ntitubaza baribo ingwanyi zihe, nta ni komine nta ni 1 metre bafashe mu gihugu babahaye igihugu mu ntoki. Iyo ko avuga ngo ingwa donc jewe ukuntu mbyumva numva yuko CNDD irarushe
uriya mugabo nazi ko atanamezi asigaje kugira bamukure nazi ko indani bo nyene ariko bana yanjye ibigarasha by'abarundi muri bitangaza bamurambiwe abadede iyo avuze ngira abantu bafata amaboko n'amaguru abandi bagafata abagore kenshi dufata amabeyi umuntu agomba avuge ati ndagono n'ibyo agiye kuvuga manaje ko avuga iki urumva ibintu avuga se biteye isoni biteye kuvuga ngo dufanutse kuvuga ngo ni president ngo urumva ni emera hari muri space yanjye ni mujya kuvuga mujye mushyiraho son excellence kuko ni president wa republika yewe ntayo mvuga uri kumva hanyuma hano tugaruke ku kantu yavuze ngo muratera i Burundi munyuze muri Kongo nahita afata Kigali nyuze mu Kirundo umata none gago tfada nibyo nakubwiye ibura bibona minene ibi ngibi kuki murayifata minene yabanda kubwira ikintu kimwe d'abord hari ikintu cyangwa nange muri gushaka kudushuka hano kugira ngo no jewe vraiment birangyohera ibintu ariko aravuga president uriya eka namuvuge ati son excellence president Evariste Ndayishimiye aho ngaho turi kumwe uku kuntu akumavuga niyongeze volume atera umujinya abanyarwanda atera umujinya PF iri ku butegetsi uri kumva wabona natwe ibibazo byacu bereyemo tutazi iyo bigiye gukuru byaheze kuko ntukubaka kabesha ngo abasikari ngo yarungitse Kongo ngo nibake gusumba ngo abafise Somalia ewe iya de million muri Kongo hari nimbonera kure Somalia bagenda ibiko bikose bagenda bafise ama nimero de matricule zo mu gisirikare nta n'ibihumbi 8 ngira bishika iboho na kontra yaraheze ariko barataha n'abataha bose babasikana kuri ayo pro babuzi yindi ndege bajana Goma bajana mu misozi ari ya miremire yanyu hari afise umba n'ubunyegeri abasirikare bari mu Burundi b'abarundi ari muri Kongo kumwe n'imbonera kure ibyo nuko abesha n'abeshiki nareke kubesha yaratsinzwe kubera ikibi nikiza gitsinda c'est tout hanyuma byo ngo dufata ngo dufata Kigali cye mu Kirundo kubera ngo u Rwanda rushaka guca muri Kongo nama ndamwibutse yuko aho yitwaza u Rwanda M23 ushaka gutera n'u Rwanda Burundi yo rutera kuko M23 si u Rwanda kuko u Rwanda Burundi gwagiye gutera M23 sivyo kwari u Rwanda nayo akubwira bari bo kubera icyo bihakana wowe no none umva nkubwire rega ibyo byo gucreate abansi kuko ariko aratagaguza atazi bigenda nibiza kubwira kansinya y'u Burundi ni nul zero urugumva nico kibazo bafise na hanze nyuma mu Burundi bafise hanya mu buzima udafite information nta kintu bufise igikuru ni information ranse y'u Burundi ni zero rero ayo majombo se avuga urumva ko avuga ibintu kuko nta makuru namwe afise ngo rede tabara yahe ko rede tabara SNDD-FDD ko ari bamwe ndamusetse ariko cyo mubwiye cyo never nahumure nta Rwanda ruzamutera nta Barundi bazamutera never zova kuweho n'abasNDD-FDD vuba cyane ndabibabwiye ndi hano reka dufata undi muntu Erishanto ewe ndagize yambo muradutiye muciye mu Kirundo Godfather nagize yambo nawe tasubije n'abari muri space ndanezerewe ko Uwezo ari muri space Uwezo yamatene tuvuga ngo Monsieur Escamuche ubu muri Grand Lac turose deuxième Escamuche umwe yavuze ati bakundira abarundi rero muramvanga mujya mugira Nemo bijambo ureke mvuge tubanshiramo uranshiramo ibyo unshiremo ndaza kuruzinga ibyo nagiye kuvuga nimba wampaye ijambo ureke mvuge nubona ko navuze ibyo utemeranya navyo uranchalenjinga Bashaka gutiramo abantu ariko ntugaciremo ya urumva kandi ngo nuguciramo ntago nongera twabonye Escamuche ya mbere Tshisekedi ati je vais attaquer le Rwanda à partir de Goma. Je vais même pas envoyer les troupes sur terrain. Uyu munsi tufise President Neva, son excellence, nzotera Kigali byoroshe cyane nciye mu Kirundo. So iyi ni deuxième Escamuche. Tugize aba Escamuche ba Monsieur Escamuche deuxième. So Godfather ikintu gihari nkuko Rumatara bivuze President Neva hari Kinyarwanda bavuga neza ngo nuko umuntu guhuzagurika
ari guhagazagurika think harimo ikintu cy'ubwoba swat ariko kandi ivyo warubuze guseka ntabwo iriya ni ya kuvuga ngo abiseka kubera abarundi hari ukuntu ngo utazi umurunda mu nzu umurundi arashobora kujya kurundarunda mu nzu akakujya akaguheza ako kantu uvuze ako kantu shanta abarurumata barabizi abarundi n'abantu arashobora kugusekera ariko aragira ari misaya same time basaba abantu batamanitse ikiganza bamanuke kuko abakohoste mfite kandi abantu barashaka kuzamuka niba utari buvuge umuntu utari buvuge namanike ikiganza ushaka kuvuga udafite icyo avuga niyimanukire uwo mugani bavuze ngo umurundi akunda mu nzu ndibaza yuko birumvikana yuko umurundi ashobora kugira ibintu kakujya abantu bamwe bavuga ngo ni comedy no President Neva ntabwo ari comedy no urakoze cyane hama ikindi cya kabiri yazawuvira abantu bashobora gusina afisa abana abantu bahunze batemeranya na CNDD hari ibintu byinshi ntazi uzomutera uwo ari wese ariko aratabaza is crying for help nk'uko abongereza babivuga niko ndabibona hari ahantu navuze ngo ennemi de ton ami c'est ton ennemi rero we yumva yuko kiti kibazo cha FDL bari bamubajije wagicuritse l'ami de ton ngo ennemi de ton ennemi ngo c'est ton ami niko yavuze ya urumva rero we arahuzagurika brema nuko cyavuga ngo abasirikare barakomeye ko bamutabaje ngo aje gutabara muri Kongo none abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo hari urugamba batsinze ngo barafashije Sekedi kugira ngo na Bukavu ntigwe na hehe ucubona yuko kwibagirwa murashaka kugira ngo yari kujya gutsinda urugamba rwo muri Kongo kandi iwe yaratanze ubufasha agomba gutanga utaraje kure duhagaze muri Kongo rwari uravuze duhagaze aho nyene utaragenda no kure kugira yavuze yuko nkuko yavuze ngo hari ingabo zindi ni nkuko ariko avuga ati zijya nizo mwabonye hari izindi mutazi Godfather ça c'est déjà vu uribuka gihe Sekedi kugira ngo azotera u Rwanda ngo ari Goma yari afise izo ngabo zindi izo nyene nkizavuga mutandukanye Kinshasa ni Bujumbura Godfather reka nkubwire aho ushatse kubishyiramo ubufanatisme c'est pas fanatisme ivyo c'est déjà vu kubera iryo jambo nyene President Tshisekedi yari yishimiye yuko afise ingabo zikomeye ziri ngaho Igoma zijya mwabonye z'ibihugu byose bibaho ku isi na Neva ashobora kuba afise the même thing afise abantu bandi bari inyuma azi ko bazomugwanira ariko qu'est-ce qu'on a vu avec Tshisekedi izo ngabo uyu munsi ntizaduje ibitambara vyera anyway ico shaze kuvuga President ariko arahuzagurika kandi mu guhuzagurika ariko ashira abarundi bose en danger kubera intwaro yiwe ay saving rero abarundi ni twebwe dukwiye guhagarara tukavuga no ivyo bintu nkuko Tshisekedi yaronka abakonse beza bakamubwira ati ivyo guhuzagurika ugafata ibiriya nibyo uyu munsi intambara yarangiye ati je vais négocier na fin de fin amajambo President Neva ariko avuga u Rwanda azorutera hereye aha agene muri Kinshasa avuga ati nzogira ibi mfise intwaro fin de fin c'est sûr ko azoba nka Tshisekedi azoshira umupira hasi kandi nta ntambara izoba iri Burundi u Rwanda ntirushobora gutera Burundi Godfather n'abivuze n'ubundi abisubiyemo nta President u Rwanda ashobora kuja gutera Burundi Mwige ni kwa mwivugira kuri space sur terre ibintu ntabwo bimeze neza kuri terre economiquement nukuja mu ntambara ifo kuba ufise n'ugutyo n'ahandi abo yizeye izo ngabo tutazi turazirindiriye nk'izo ntaza zintwarindiriye za Tshisekedi kwa zotera u Rwanda turacazirindiriye so ibyo byose ni guhuzagurika gusa ndasubira kuvuga nti n'abarundi twisanze ngaha gute murakoze wiki urakoze cyane ninduza gukurikira dufite umuntu bita uwezo waje kare ariko ngiye warukuru muri kuvuga nti mushyiremo fanatisme
ibi bintu wa mugabo bamwita Kosito ni Kosito harya yaravuze ati nimurebe neva minenegwe twagiye Uwezo. Sasa ndavuga ku bintu bibiri cyangwa bitatu. Yego. Icya mbere ndibaza impamvu bavuga ko bazatera abaturutse Goma na Kirundo, ntibavuga ko bazatera abaturutse Bukavu na Kanyaru. Ariko ari ikintu utari kumva. Yavuze ati muzantera muturutse muri Kongo mbatere nturutse mu Kirundo. Wereka ataturuka Kanyaru. Messieurs, écoute très bien. umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi Ndaho Buretse gato. kugira ngo bambike ibaro Burundi niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Hari tutumvishe? Aha niho nshaka kugira ngo wumve neza. niyo nshaka kuvuga nyine. Niyo nshaka kugira ngo bambike ibaro Burundi niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye. Mu kiganiro na BBC Perezida Evariste Ndayishimiye aratanga umuco ku ngabo Burundi bwarungitse muri Kongo kuvuga ko bukorana n'umuhari FDLR no ku mubano mubi urangwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi ni umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buri Burundi ega ntihagiye Burundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia twamadushikiye ya nzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda rwabagiriza neza rutari mu yuko mukorano na FDLR umuhari bavuga yuko wasize bihonye bwoko mu Rwanda. Bimwe bavuga ngo umwasi wawe atamukuba nibyo bariko baragira dadi bavuga ngo abanyarwanda ntibabizi barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda barabizi umushikira agace kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze yaranyagirije neza ko cyashaka kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama abahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mukaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abona Burundi nabi bavuze rero ko Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi nicyo bitwaje namugabishije. None ga perezida ntitwabonye abasaba abagabo basenda ubundi bari Bujumbura umunsi bazoduteye mu Rwanda duteye abarundi dushaka kwibara aha ngaha bisobanuye neza umunsi bazadutera n'u Rwanda ruduteye kugira abanyekongo bicwa tuzofata turagwana ko abarundi n'abarwayi niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Uwezo fata ijambo ndatekereza ibintu biri kiriya ibyo avuga biri kiriya kuri we no kubyumva bishobora kuba agiye bitari kuri kiriya ku ruhande rwanjye. First of all iyi ntuza yiwe iri ubwiye yukombayininga n'izindi iri incoherent ntago bipanze neza gute ntago bipanze neza kubera yuko abarimo nk'ibintu bisa no kwivuguruza. Icya mbere avuze yuko Kongo ari igomba kubazwa gutakaza ku rugamba cyangwa gutakaza imijyi cyangwa ibisagara bigenda bifatwa. Mutipe yabivuze mu ndirimbo abarundi yavuze yuko mwaje gushaka ikimwambwa mwe mwaje gushaka ikora abantu ntago mwabyumvishe baje gushaka ifaranga yarabwiye ati twaje gushaka ikintu twambwa mwe twebwe bambwa sibike mwaje gushaka ikimwa abagaririmbo gacuranga sibyo baje gushaka ifaranga twange ibintu ntago baje mwene ntago baje gufata kurinda umutekano cyangwa se gufasha leta ahubwo nta nubwo bakagombye kuba bavuga uyu munsi gutakaza bakagombye kuba bavuga uyu munsi ko bakuye ibice byari bifashwe na M23 babigaruriye government. Wiki yes niyo purpose yari abajyanye. Ntabwo bakagombye kuba bavuga ngo Kongo nigomba kubazwa ibice byafashwe byari under control y'u Burundi tuvuge nk'ibice cyane bya za Masisi
na biriya Bukavu mbere yo kwifatwa ingabo z'u Burundi mwarazibonye zari zihari tureke Goma ingabo z'u Burundi zaje mu makamyo mwari muzibona zigenda hariya ziparadinga hariya mu mujyi so Uburundi bwakagombye kuba buvuga ko bwashoboye gukura M23 muri Bunagana. That was the purpose. Kuba rero uyu munsi bavuga ngo Kongo niyo igomba kubazwa inuza itsindwa ku rugamba ni nka bya bindi Adamu yavuze ati umugore wampaye cyangwa se umufasha wampaye niwe ugomba kubazwa ibingibi n'uwakoze ibingibi. So kubwanye rero ngavuga ni abarundi iyo M23 ikoze withdraw purpose ikavamo bavuga yuko aribo iyo ibakubise bavuga yuko Kongo ari igomba kubibazwa. Urumva ngo harimo double standard. Ikindi kandi ntabwo ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia muri AMISOM as far as I know sinzi wenda nimba barahinduye zari ibihumbi 5 n'amagana. Abantu wenda baje basoma bashobora kuba bazi ibyo ni kuvuga. Abantu bari bafite contingent nyinshi ziri muri AMISOM ni Uganda ari nayo yarwanya urugamba rukomeye cyane muri Mogadisho muri kariya gace ka Bakara Market. Abantu bazi inuza akarere ka Somalia. Uburundi bwaje kuza nyuma na Kenya na nuza n'ingabo za nuza za Djibouti n'iza Ethiopia ariko abantu bagwanye urugamba rukomeye muri Somalia rukuva binjiyemo ni Uganda cyane muri kariya gace ko kwisoko rya Bakara Market. Uburundi rero uyu mutipe urebye amagambo ya Everie ayo yavugaga muri Kongo ngo tuzagenda ngo duhuriye ngo tubasanga iyo ngiyo ngo ibiki ugakombayininga n'ibi ngibi by'uyu mutipe. I mean hari ibintu bimwe nawe ujye ureba ukumva ntibigize. So iyo M23 isubiye inyuma bikubita mu gituza yuko ari bo bahari. Iyo M23 kubise bavuga yuko atari bo bagomba kubibazwa. None se bagiye gukora iki? Ari kuvuga ngo twagiye gushaka iko twebwe mbuga. Oya aho ngaho mujya mukana sivuga tukana. Erega buri ushobora ku expressinga n'ibintu mu buhanzi niyo mpamvu rero inganzi bayo. Buri yari arimo atanga message mu nganzo sibyo? Bakagombye kuba hari igisagara nabo bashoboye gufata. So ikindi kandi rero combination yari ama forces South Africa n'ibiki. So kubera ama forces menshi abahari buri umwe batekereza yuko izi forces zaje zikomeye noneho ibo bazigendera bagatekinga credit. So iyo iyo rero za forces ze wari wiringiye nazo za kubiswe ni utangire rero ukiningi iyo ubona ziri bugire nawe utangiye kuvuga ati yo turakomeye ariko zo kibaza nese gutera uturuse ikirundo niho hari strategique gufata Kigali ma question. Ese na wanyuri Kanyaru cyangwa Kanyaru ko ari imisozi ariko buke kuri ari general my friend ani general nyine navuze ko atari general ariko nyine ndi kugerageza nagiye gusesengura inuza ariya Kirundo habiki n'ubushize kandi yaravuze Kirundo habiki niyo yegereye Kigali hari inzara we utekereza ariko zari cyane aho ngaho ni hariho musa kugaruka kubera iki perezida ashobora kuvuga ahantu imfure bigiri ngo niwe yewe bigeze gutsindira kandi yaragiye aravuga Kirundo sibyo bari mutekereza ko ari umusozi oya niho hegereye uravye par rapport géographiquement niho hegereye Bugesera Kigali ni amasaha n'iminota 55 ni ku mupaka wa Nemba sibyo si ku mupaka wa Nemba isaha imwe ni isaha imwe n'iminota 50 ko yari ku mupaka wa Nemba ukagera igari n'amasanga ni isaha imwe ni isaha imwe n'iminota 55 kandebe okay uvuye Uvira ukagera i Bujumbura iminota 46 34 kwa majemere ko ufana cyo turavuga ibintu tukoresheje geography no ni umuntu yiruka ni imodoka s'il kuva Uvira niyo muri kuriruka kuva Bujumbura uretse gato kuva Bujumbura kuva Uvira ujya Bujumbura ni iminota 46
kuva ikirundo haramukaye ku Kanyaru urukumva werekera i Kigali ni isaha n'iminota 56 mugende murebe none se igihe cyo kumanza ngo ufate iyo saha ujye gutera i Kigali wakubise abari 30 hangahe buvira ukaba n'abasivile abakozi bo mu nganda abaganga muje gupanga urugamba bindi ubona abakongomani bavuga ngo barafata Kigali mbere yuko bafata Bunagana yego sibyo aho kugira bakavuga ngo u Rwanda rwarabateye ngo ariko baraje gufata Kigali ariko ntibafate Bunagana ntibafate Rucuru ukibazo rese hagati ya Kigali na Rucuru na Bunagana niyo bakagombye kuba bafata mbere ni Kigali aje gukora iki mwambwa kwaje kuryikora weza tipanda ibara kaniganje mu gisibo ipirawe iri hafi urakoze wowe ngiye ndahangangiye nta muretse gato ngiye my friend president ni president ninde waje wamanitse mbere wundi ni hagati yaho be uti yavuze yuko bagiye guhindura leta ya Kigali Gisengeti nawe yavuze yuko bagiye guhindura leta ya Kigali none uyu munsi aho bigeze nta maganya ya Yeremiya wasanga ibitabo bimwe yari abagiye babyandikira aho rero ya Yeremiya ikintu cyo kimbabaza mujya mufata intambara mukayigira mugatekereza ko ari nko kujya mu misa ndi buriya ntutekereze ko nka utekereze mu Kigali ko babifashe nkuko muri kubifata none se ko Tshisekedi na Ndayishimiye babivuga ahubwo ni wowe wakabaye ibaza nuko utababona uti nimukavuga ibintu nkaho gufata wa ugani ngo nuko barafata Kigali ngo turihe nese baza gufata okay reka dufate Tshisekedi nawe na maganya ya Yeremiya za mwendera skaramushe za skoyi za drone za East Africa so twagiye ninde muntu urakoze wowe Sekisa who is next ni hoba oya hoba yaje nyuma ya Manix eka wavuze ngo abamanika rumata uri hoste none mureka avuge ntacyo mureka avuge Manix fungura mayingi murakoze cyane amereze rumata hoste yifate mamufata ya atamanura ariko kubera ko akumanurira iki vana mwekutere nawe umeze nka Devo mbere utakaza dupfa ariko ndakubwiye wewe ndakuzi ntukabesha uje besha barundi ntukabesha ahubwo nanjye nicyo kintu ndi gushigira ngo ubwe kumwe ko hose anyirukane muri space ahubwo uyu muntu ndakwirukana ndamugukurikiza ntabwo yakwirukana ikintu ngiye kuvuga ku barundi birabura b'abanyafurika bafite ubwonko butekereza ku iterambere ry'Uburundi batekerereza ahazaza h'Afurika ndabashimiye wiki ni ikinyarwanda mvuze wenda ntabwo si icyongereza n'igifaransa cyane ariko mvuze mu rurimi rwose kandi abarundi nabivuze ariko subira wese statement aho twayumvishe kubwira se tuganira nawe turi kuvugana nta kibazo nawe urakubwiye ngo abarundi bifuriza abanyafurika birabura ariko nta preuve bavuga ati twafashe umuntu uyu n'uyu dufise information ya abo barundi bagira batere nabi en fait utubona ko ari shure rimwe be na Tshisekedi en fait arabona ko intwaro yiwe iri mu marembera intwaro yiwe igeze ahantu hanyerera aho kugwa kuko ingwano ntayo bashoboye muri Kongo barakubiswe babakuye muri Nord Kivu bavuga ngo n'abagwayi bavuze ngo barundi ngo turabagwaye none babakuye gute Kitanga barabamanura bageza hariya hose arabagwaye imbara bagwanyi bari kuba ahubwo barikanye mu byacu
rero M23 yarabananiye ubundi bagira bihemure ku Rwanda ariko ibyo ni bimwe navuga ati ni iterabwoba ukuvuga ati okaje uharigize abana b'abarundi b'impunzi bamerewe nabi ariko bashaka gutaha kujya Tshisekedi avuga ati M23 n'u Rwanda nabo mu Rwanda abo bantu b'abarundi bashaka gutaha abo bana b'impunzi n'u Rwanda ruteye ufite n'ibyaye byo gutanga abagabo n'iterabwoba azi ko iterabwoba avuze ko nzutantera u Rwanda ruca rujugu harakantu yavuze ngo urumva ngo General Kabere ngo n'umugenzi ninde yirutse ahubwo ko u Rwanda ari go ifura birutse bamaze kubona ko Uvira igiye gufatwa bakiruka i Burundi barungika bakuru bamaneka mu Burundi n'ibiki gusaba ibigana u Rwanda rukabakira nicage Perezida Kagame yavuga ati abari umubanyi ngawe umwe muri batatu bahora n'abakoloni b'Ububirigi bo bikubisara ariko urumva mu muswahili yari yivugiye Perezida Neva yari yivugiye ko umuswahili ari umuntu azi guswaganya n'umuntu azi kubesha yaravyigambye sije ndiko ndabivuga niwe yabivuze ko ari umuswahili azi kubesha urumva baba bariko barakina n'igihe bashaka guhenda abantu ufite ubu muri iki gihe baronse utundi tuntu bariko baravuga ko mu minsi yahera ashobora kuba bararonse amabironi cyangwa ibindi bintu hamwe n'Ububirigi buriko burabashigikira ubu buriko burabakoresha nka bimwe Tshisekedi yavuga ati escarmouche je vais caser Gisenyi Kigali nzohashika nawe nyine nivyo ubundi ariko arakora babivuze neza nico kimwe ofete nibazi no kwibikira abantu ofete azi ko afise baki abantu bariko baramubakinga ashobora kuca atera nawe agatsinda ariko agiye muri reality ntimufate mu musazi kuko hajya umuntu avuga iyo ingwe yibonye ko amaraso niyo ibiri danger ico cyifuzo baragifise nubwo batogishobora ariko baragifise mwumva ko bagifise hanyuma ibyo kuvuga ngo bakora na FDLR ninde atazi ko bakora na FDLR kuva muri Kongo bakorana na za Nyatura bariho mu Burundi hari ibintu mugomba kumenya eske muri kugira iyi situation ibe abarundi vyagize historique ni umuntu agomba kuba ingabo z'u Burundi zarahemutse ziri muri EAC zikagambanira M23 zigahinduka abakorana bikogwa bari bazi hagati y'abantu bari bahangaye akaba ari bahinduka ahubwo abansi ba M23 bagafasha leta kugira bagwanye M23 aho niho hatangiye ufite amakimbirane hanyuma tugiye muri historique nayo y'u Rwanda yiriko baravuga ngo ushaka umuteka muri historique ibitero bingana gute byavuye i Burundi bitera mu Rwanda bingana gute Nyabimata muravyibuka mu Rusizi hage ufite bingana gute ibitero u Burundi kuva ku butaka aba baga FLN yakoze iva mu Burundi ariko ubu yari kwavuga ngo mu Rwanda rushaka ko ufite nikwera babona ko bashiriwe Rumata yakavuza ku kantu hariho tension mu mugambwe indani ariko barakubitwa muri Kongo Uvira mwamaze kumva ko bamaze kuyansaka baravuga ati ngo ngaha anyi barashitse kuri frontiere rero nibantera umwana wo mu Burundi wese azoba ashaka kugira canke M23 yihenze ikaturasa n'u Rwanda zotantera u Rwanda ariko izo nguvu arazifise zo gutera u Rwanda ntazafise tudabo rero kukivuga ko ntazafite kandi wakubwira ko afite azifite oya rega no muri mu gisirikare cy'u Burundi umvenda kubwira none kwera iki batatsinze kwera iki bavuye no bageze ku frontiere muri Kongo kwisiragirane ababwira ko yohereje abasirikari babiri bakeye kurusha nabo yohereje muri Somalia ibyo ariko bya oya muri Kongo hariyo batayo 11 ushize nimbonera kure uyingera kubwire bandurindi muri Kongo hariyo batayo 11 ushize ko nimbonera kure abonye ni plus de 10,000 hommes bari hariya muri Kongo muri Somalia hariyo nkuko wezo yabivuze hariyo 5,000 hommes ariko ubu barabagabanye bari muri 3,000 kombi kuko benshi baratashe uravyumva rero izo mbaraga afise nyiziye zo kuja kurwana n'igihugu
kandi n'inyeshamba inyeshamba ingabo za Kivu za M23 zarabatsinze nize nguva afise none uyu muntu muriko muravuga yege arashobora kugerageza nivyo kugira bimwe yavuga muri rya jambo ngo ragiye sera generaliste ufite nivyo bifuza kurya Tshisekedi yerekana ko ikibazo afise à l'intérieur kiva à l'extérieur icyo nico kibazo niko baba bashaka gukina misi yose ibemera ibibazo baba bafise n'intege nke zabo baca barondera undi muntu bashira ko amakosa yabo murabyumva iyo point ho yego ko ndayumva ya reka turakomeza tuganira urakoze ariko nanje bitera bwoba afise no gutanga abagabo ariko nta Urufate kamvuga ibintu. kandi nyama namanitse akaboko kuva kare ndagira ngo ntange point yanjye nta nubwo ndi bufate umwanya munini muri ba co-host ni mwesura uranyemereye mwemera se nturi co-host okay got you thank you so much ndayishimiye ongeraho president ndayishimiye ibyo aravuga rwose umutima we ntaho aduhisha ahasigaye naho abantu gufata nyine en conséquence y'ibyo avuga bakabiha agaciro nyine kuko njye mbona diplomasi y'u Rwanda hari ukuntu igoragoza nko gushaka gufata umwana ku munwa ngo atavuga ibitavugika mbere y'abantu n'imbere mu ruhame nyine umwana w'umuvandimwe hari igihe nyine babona ibyo arimo yitwaramo byose ari wowe bitera opprobre bitera isoni so ni ukuvuga ngo intambara n'u Burundi iri unavoidable ni intambara trezimina itakumirwa kandi mu by'ukuri abantu benshi baragerageza uko bashoboye kose ngo bayikumire harimo u Rwanda harimo n'abadinyitere bamwe abayobozi b'u Burundi barimo abo b'intasi uko honorable Nduhungirehe yavuze yuko na homologue we w'u Burundi bahari bavuganye mbere gato yuko Ndayishimiye avuga ari amagambo na cya gihe cya mbere bahura nanone hari muribuka iriya kwegera abaturage community outreach yari yabaye muri Beka Arena magambo perezida w'u Rwanda yavuze ayo we yavuze nyuma yaho ibi byose ni agression donc ni agitation iri hejuru cyane ku rwego rw'uko abashinzwe ingabo rwose baba bahanagura imbunda ariko guhanagura imbunda tena yego ndagira ngo nkubwire amagambo Ndayishimiye we yizera yuko imbaraga zo kwinjirana mu Kirundo ni ya tactique ya barbarisme kwinjirana imihoro kurasa igihumeka cyose gutema igihumeka cyose niyo tactique afite ariko mu by'ukuri iyo nayo ntabwo muri iki gihe tugezemo yakora niba yumva ko yakwinjirana mu Kirundo ni ugushaka kwitanda banyuze mu Kirundo uretse kubaroha tactique afite ni iyi niyo yaba drone hari anti drones nazo zihari uburyo bwose bushoboka intambara ni intambara ntabwo ari imikino kuko n'amagambo avuga ntabwo ari blague yo gufata yuko intambara iramutse uturutse mu Kirundo itamena amaraso menshi kuko jewe niyo danje mbonamo kuko hapfa abaturage benshi cyane cyane ababa boherejwe na Ndayishimiye gutegura imbonerakure bakakubita karuru morale amahiri mihini amashoka ibyo ntabwo bigezweho niba koko mu by'ukuri ari general witegura akamenya ngo ijambo zabitangira wowe birakubaza ikintu wowe kubaza bata kuri movie wa mushenze nuko utekereza kuri gitangaza wategereje abantu bakabaho bwisanzuka abantu bakavuga yes noneho niba ndavuga amagambo akoresha
hari uburyo bwinshi diplomasi y'u Rwanda n'iy'u Burundi bahaguragoje kureba ukuntu mu by'ukuri iyi ni intambara iri unnecessary ku ruhande rw'u Burundi n'u Rwanda. Hari agapoint nari nanashyizeho ku ruhande, urabona urwitwazo rw'uko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wabaye mubi cyane ni bari abapuciste bahungiye mu Rwanda 2015 batumye u Burundi buca umubano n'u Rwanda. Hari amasezerano ya Geneve yo muri 1951 Geneva Convention agaragaza uburyo ki impunzi yamaze guhunga igomba kubungwabungwa n'ayo masezerano ndetse n'igihugu yahungiyemo. Niyo mpamvu habaho impunzi za politike, habaho impunzi z'intambara, habaho impunzi z'uburyo bwose butandukanye. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ari aho ngaho ntabwo rwakorana n'ibihugu byinshi ku isi ndetse rwasigara nta n'abantu rukorana nabo, kuko mu Bwongereza hari umubano mwiza n'u Rwanda, uzahasanga abajenosideri. Mu Bufaransa uzahasanga abajenosideri. Muri Canada uzahasanga abajenosideri. Muri Amerika uzahasanga abajenosideri. Muri Afurika y'Epfo hariyo bakayumba. Ni Bugande ye hari gihe haba hariyo abantu batavuga rumwe n'u Rwanda ndetse bagahungirayo, wenda bute n'amasezerano y'ubufatanye n'iki, abantu bakaba bakwasesinga yuko mu by'ukuri nta mpamvu yatuma umunyarwanda b'impunzi. Ayo masezerano arahari kuva 2000 na kangahe, ababikurikirana babitubwibutsa neza, ariko u Rwanda rwasinyanye n'ibihugu byinshi ndetse rugaragaza yuko mu by'ukuri nta fondema yatuma umunyarwanda ab'impunzi. Ariko impunzi ya politike iba exceptional, iba umwihariko. So rero no mu byatangaje kuri BBC numvise tu extrait dukeya, urwitwazo rwa mbere rw'umubano muke n'u Rwanda harimo abo bantu bahunze 2015. Mu rwego rwaho umubano w'u Rwanda ugeze nk'umuturanyi wo mu mbere, abaturage bagakena bigeze hariya, ntabwo mu by'ukuri ibyo bintu bifite ishingiro. Icyo ni icya mbere, wenda ni argument yanjye n'undi yayicalenjinga, ariko wambwira impamvu ki yatuma ushaka kwinjiza abo bantu, kandi buri bihugu byose no mu Burusiya hariyo ba Snowden, ba Julian Assange n'ahandi henshi hagiye haba abantu. Muribuka Julian Assange ahungira muri ambasade ya Equateur kandi yashakwaga na Amerika. Bwa bushobozi bwa perezida rimwe na rimwe tuvugaho, abamushyigikiye bakabona ko turi kumwataka, ariko mu by'ukuri assessment ye ntabwo iri ku rwego rw'uko waba chef des armées, chef supreme des armées. Ntabwo ateza intambara ku mpamvu jyewe mbona yuko mu by'ukuri zidafite ishingiro cyane. Ibindi ni ya agenda kashe ya FDLR ya Congo, cyane cyane yuko Ndayishimiye bamwizeye nk'umujenerali waramversa ubutegetsi bw'u Rwanda, nibyo akiri kugerageza. Sinzi impamvu ki niba atahinduka akahindura agenda kugira ngo nawe ubwe atabare CNDD FDD, niba koko ashyigikiye ishyaka rye, akunze igihugu cye, akunze n'ubwo butegetsi, njye numva yahagarika ibintu bigishoboka. Ku nyungu ze yahagarika ibi bintu bigishoboka. Amagambo arimo manque de coordination, bamwe bavuze ibi ku rwego rwa diplomasi. U Rwanda ruravuze ruti turiho turaganira n'abantu. Hari n'intumwa zatumwe ziva i Burundi ziza i Kigali. Ikimenyimenyi hari tweet ubwe we yikoreye avuga ngo abari bazi yuko u Rwanda ruzatera u Burundi ibyo babyibagirwe. Icyo si ikimenyetso se cy'uko u Rwanda n'u Burundi baganiraga? Hanyuma le lendemain agatangaza amagambo bigaragara yuko ari free speech nka perezida mu rusengero. Amagambo yatangaje murayibuka. Naya noneho atangaje mu kiganiro n'abanyamakuru, ni ukuvuga ni amagambo aya ngaya ari diplomatique, ari politique actuelle y'u Burundi. Niyo mpamvu u Rwanda rwose bagomba kubitreta accordingly. Murakoze.
Godfather hari akantu Abia yaravuze ngo bafunze mu mupaka ngo kubera ngo baputiste none ko tutarumva ahagarika relation na Belgique n'Ubufaransa ko tuzi ko hari abo bita abaputiste bari uzuye ko atigeze ahagarika imibona relation na bijya bihugu bijya anye n'ibintu byo kwitwaza ni abarondera gusa ngo ushaka kugira ngo ntawe kugura mu ngoga gukoza ni propaganda tu. ukuri Felix Paul, go ahead. abo Yeah. murakoze cyane Godfather. Ndaza kunyuranya na benshi bavuga ko perezida arimo arakora komedi. Ntabwo ari byo, perezida ni perezida. Icyo avuze abantu baciye ubwenge baba bagomba kugifataho seriye. Nibyo koko Burundi ni igihugu cy'abaturanyi, tuzakomeza kuba abaturanyi. Akunze kwita u Rwanda abaturanyi babi, ariko ntabwo u Rwanda rwigeze rumubanira nabi. Icyo nshimangira bamwe mu Barundi bari aha babivuze ni uko u Rwanda nta intensiyo rufite yo gutera u Burundi, cyakoze arabikereya. Ntawe uzi icyo agamije, ariko nta nubwo ari igitangaza, kuko mu bihe binyuranye abahakana ko afasha kandi tuzi ko abafasha FDLR bakunze gukoreshwa kugerageza kwataka ubutaka bw'u Rwanda. Bavuye i Kongo barasa mu Kinigi n'ibindi byinshi ntashobora kurikodinga, ariko byagiye bigaragara kandi byavuzwe. Njye rero ngatekereza yuko perezida w'u Burundi ibyo avuga abagira ngo agaragaze ko ari menase, nihagira n'igikorwa abashyigikira kugirira nabi u Rwanda, byitwe ko hasanzwe hari konfuri bafitanye n'u Rwanda, kandi mu by'ukuri nizo bo bakereya, ntabwo ari u Rwanda ruzikereya. Ikindi buriya hari ukuntu musa n'ababyita komedi ariko atari komedi. Ndibuka abametre babo bose bameze kimwe. Ndibuka leta ya Habyarimana mu mishyikirano Arusha, abantu babaga bumva biri seriye, harimo ibindi bihugu, ariko bagera i Kigali bakavuga bati uwasinye niwe usinyura, biriya ni ibipapuro gusa, ahubwo bati interahamwe nzakora ku nterahamwe zimanuke. That was the president Habyarimana mu gihe cye. Aba nabo ukabona hari ibintu biriho bigerageza gukorwa, ariko mu by'ukuri ntibabyiteho, ahubwo ukumva bavuze izindi mvugo. Njye mbona ubatoza ababumva, abo babwira bajyana no mu ntambara bakazibatamo bakabibazwa. Ni bamwe niba baba babwira kandi mubona ko bamukomera amashyi. Abaturage ba Giseseka, izo mbonerakure, iyo azibwira zo zirumva zikumva nicyo zikwiye kuba zikora, ariko igikomeye cyane gukomeza gushimangira iriya politike y'urwango mu karere, kandi nanone babyitirira abandi. Byigeze kuvugwa, ngira ngo ni Rumata wabivuze kare, cyangwa se El Santo, igihe Kisekedi avuze ko azarasa u Rwanda ari muri Kongo, ko yiteguye bihagije, afite ingabo z'ibihugu bitandukanye, Afurika y'Epfo, Malawi, ubwo Burundi, abamercenere bari sure ko nta kiri bubabuze kugera ku mugambi wabo. M23 rukora akazi keza, u Rwanda rurinda imipaka yarwo neza, turabibona, tubibonesha amaso. Ubwo ndashaka kuvuga ko abanyarwanda ntabwo duhahamutse, ntabwo badufite, ariko turavuga ko ibyo perezida w'u Burundi abavuga, wabaza icyo avuga,
abazi icyo yavuganye na ba shebuja simuciye mu ijambo Felix ihanga ntabwo muciye mu ijambo umva rumata na Yes, sir. abire ntabwo space wowe ufite narababwiye ko hose no kugira ngo mbone nzamura abantu stop niba nzamuye umuntu nuko mufiteho access stop buri nkomeze kumanura umuntu Manix mureka zamuke ntabwo ufite ukoreka kurahura mu manura umanura iki urongera kumanura ndakumanurana nawe ninde mumanura urongera kumanura ndakumanurana nawe stop oh my goodness bari reka kumbesha umuto namumanuye njyewe ndamushaka kwiyongera twagiye Paul ese urakoze gutfa ngira ngo nta n'impamvu yo kubamanura baba bakwiye kuza wenda baziga bumve ntabwo umuntu kubera ko avuga ibyo udashaka kumva urabona baramurivuze muri space ngo muramurivuga nta suri muramurivuga muri space kubera iki niba atamumanuye kandi nawe wenda birashoboka sure so narimo mvuga rero ko ubu buryo aba bayobozi baba bagerageza gukora ibyo bakora ntabwo baba babikinisha bafite ba shebuja bafite ubwo bubirigi bafite umuyobozi mukuru cyane tudajya dukunda kuvuga wari kuza no muri Congo aje gusengera ubwo butaka aho avuye kenshi haba intambara nyinshi bantera amabuye bayantera ariko facts zirahari z'uko ari we unayobora n'abo bakoro b'ububirigi n'ahandi rero nagira ngo mvuge ko ikibazo gikomeye ni abaturage bacu bazaturana imyaka yose bigishwa politike y'urwango bagahora bumva bafite ikibazo kuko byavuzwe n'umukuru w'igihugu birababaje cyane ariko nanone nongere mvuge ko ingabo z'u Rwanda ni imitamenwa ntabwo u Rwanda nibwira ko rwafata gahunda yo gutera Burundi twifuza ko tugira abaturanyi beza Burundi bwo dufitanye n'umwihariko abantu barashyingiranwe hari abavuka ku babyeyi b'abarundi n'abanyarwanda hari abanyarwanda bavuka ku babyeyi b'abarundi ubundi tugize amahirwe twabona abayobozi beza bumva politike y'akarere bakareka guhora iteka bazana iyi politike imaze kuba karande nizimye mu magambo rero kuko nibwira ko hari n'abandi bifuza kuvuga nagira ngo mvuge yuko u Rwanda ruhagaze kuri pozisiyo yarwo buri gihe yo kwifuza ineza y'akarere yo kwifuza ineza y'u Rwanda n'u Burundi ntekereza yuko byaba byiza n'abandi ariko babibona ariko babifashe ubundi tugatera intambwe yo guhangana n'abagashaka buhake na imperialism ikora ibishoboka byose kugira ngo turyane ari mu gihugu imbere baba bifuza ko abantu baryana ari abaturanyi nuko rero ni byiza ko abantu bacuka bakamenya gushyira hamwe no gufatanya kugira ngo akarere kacu gatera imbere dore ko gafite ibyangombwa byose byatuma gatera imbere abenegihugu babyo bakiteza imbere bakiga nk'ahandi bakajya mu ikoranabuhanga bakajya mu bikorwa remezo byatuma turushaho kuba ibihugu byihagazeho by'ibihangange kandi birashoboka murakoze thank you so much w'igihugu nk'umurundi perezida ntabwo abantu baba bagomba kubifata nk'ibintu bisanzwe ahubwo kuko perezida aravuga kandi icyo avuze cyose kiza ari nk'itegeko rero kuba yavuga ariya magambo ntekereza ko plan A yararangiye ariyo yo guhera muri Congo ntabwo buriya bagiye hariya muri Congo kugira ngo barwanye M23 gusa ahubwo no kurwanya witwa ngo avuga ikinyarwanda uwo ari we wese by'umwihariko umututsi rero kuba ngewe ndabivuga ku giti cyanjye uko ndi kubyumva kuba barageze hariya bakabona ko bitagishobotse ya mitwe yateranye n'ubundi ishaka kugira ngo bahere muri Congo niyo yongeye guterana buriya kugira ngo ihere mu Burundi
njye nuko nguko mbitekereza, usibye ko icyo mpamya ntashidikanya nuko mu by'ukuri n'ubundi abo ababatsinze baracyahari, ntaho bagiye, kandi nubwo bari kwitegura n'abandi nabo bari kwitegura. Ubwo ni intambara rero igikomeje, ahubwo reka dukomeze turebe imbere. Murakoze cyane. All right, thank you so much. Isobanura nuko bimeze, reka twihute. Hari ngweshi wafite ijambo kuva kare. Ngweshi uranyumva?